Talo falava se manu fa talo fatu foi le tato wala leo I Aotearoa I Tamaki Makoto tasilima I Vitoru Amo ia ma lo lava so fuma langi ma Nanai o lea e tampo e antu le tātou tunu, ia ua le maua fo i seava no le sunga le li o i anta vai, a whape fo I le uso ia LJ. Ia e mole maui na ili wha moe moe tahua I lea fia nei. Ia pitai ia tonu le awai toi nisi o le tātou au whenga luenga I nai ili wha moe pe o le sauni e tei le Punialava'a. Nanai, o ngā whia tonu o Samoa le te mafuta me le nei vaenga le fiafi, a o lea foi le tāpenanga ua malanga ma maua toi le sunga le whaiwhi au ma le whaletua. E whape foi ia le tātou wha ili a le Punialava'a I Samoa le nei vaenga tau le tausanga. ia o lea mau te nei le Gym 1 I nei tuana I mato I whaleata. O lea o le a whaiere konseti le Punialava'a, it's a charity event, mai o namatu o mai ona whasisia ngai la stoltasi o le whamai aina leo o Port Kalame o le ono sulu celebration of 60th of anniversary of our independence. Yo lea lana whape ai. Ona o leo matu o mai mo seo tatu atunu. Se whaila statu corporate table foi lea. Ai fōa I umaltupe maua mai I le tatu dialysis unit. Po o le vanga lea o le tatu whalemai o le au vanga le whamai toto. Mana o mia tele le soani. Ona na o le todos food masini o lo I te minei manofoa. Ai lua se lau se fulu o tatu cases a Samoa lava ia. Le foi sirfio le fai le usunga fono le whakasa. Ai le ngata I le Divine Mercy le Ekalesia Katoliko. Ia matfontanga foi le iu chile fai. E tātou ia malanga mai whafo o lea o lo o mana o mia foi le dialysis. Ia, no winga la, o toi whaopopo tu lunga lua se lau se furu cases sa Samoa. I tangata ia malanga mai foi. O na whapele wa mose manatu I Punialava'a. Ina ia whai tātou konseti ma tā pena ina ne konseti. Ina ia maua se tino I tupe. E fōa ina lea e whātau ini se tātou masini. A wāsoi fōa maralo ina o se o tātou atunu. Le olono winga la le na malanga whaapitoa tu lawa Punialava'a a wale tātou kone seti lea lono winga o le ale se le ni mawana nei o le ala tu sa o la vai o le vaenga lea o le afoi o le pulenga o le Kidney Foundation Yes, o le alava. Sa tusi atu ia le fionga I le officer Sili ia Moripola Roger Hazelman. Te le lava le mana o mia e si o tātou NKF o Sosoani. Le ala na matu whapea ia o vaenga la lea e fia avi I wha mua e avi ia tātou tupi o le a maua I le konseti. Ia maua se masin se tasi pelu ia le li o le a maua zea whaopopo I le vaenga o le dialysis unit o lo mana o mia tele le sosoani. Le lik ma lo sau noa nanai le vaenga o le fiafi o le asitulanga o iei le tau e le se si o ngase o le Punialava'a o tāpena tuai mo le wha mo tele le fiafi nei? Ia, o le teimi nei o lo o malolosi uma mātou uma, o lo o wa ngai atu nei e saoni matoe o mai ei. O le etau whai atu ni tāpenanga mo le muli e nei I le tātou Gym 1 I le nei I whaleata. Ia, o si a tātou crew lea o lo o te angai I matikini, o whare ia, my aunt, ia ma tātou smart security. Ia, wa awina mai foile latu au nanga, au mai fua. A wār whātino I no nei Port Kalame. O leo tātou tonu for tātou Gym 1, tele e na sosoani mai pe o Fiji Airways. Wa una mai special fares mautu mai ene, ele ngata I lea. Hoi mai ia Pesta John Nicol o le regional manager o Pacifica o le tātou Fiji Airways. Wa mana nao I Fiji Airways a whina ngalo I ai, le malo Samoa e whātawinan masini fau. Fiji Airways will fly them over to Samoa for free. Oh, surely. Yes. Yeah, o le tasi nao tātou sponsors I o maua, e le ngatai fo I lea o le tātou taula, o le tātou Return to Paradise. Ia o le native events, o le pate,
Samoa Tourism, Ministry of Health, Ministry of Women, so tele tangata o lo so swani mai. A wale nei wha moe moe. Lele, o lea se fo numera o lau ia wa taulia mo le wha moe le po ana nei na nai. O le taimi nei o le sa ua ia tatou whaataunga. O le tangi mele te foni e le tatal noa. E tangata i o te contact name a wani a latu tickets mo le VIP. Ei. So I think we're looking at about 30, 40 tables, Falili. Yeah, 40 tables. Taulia. Ei. Tua afe le lau. Ya ele ngata ile. Ole o lau including ma lau tatu sponsors. Without our sponsors, ele mwhaiona patinuina ia turanga. Lele, o lono wingala o le taula na, o le ase umi o le tātou wha moe le whiawhia na nei ana. Ia, o le tātou wha moe, ia, o le mea masani ia, e lua i tolu i tūla, ia o whai nei iwa le afiafi. A wale, o tele o tātou tangata ia o mai fo ilunga tātou general admission, ia, nai tina matama matua. E longa e, kama ia e tauna vawe o fo i whare ea lea ngata ilo, nai tamaiti, vawe o whare mamoe, o lea lai tau fo atua, ia, to try and keep our program down under 3 hours, if possible. Lele, ia, o le tāpua i ngā Samoa ma i lantou o le fia fsosoni antu ana nai i le wha moe, ia mise lava ia le Kidney Foundation o le tātou o tunu una nai. Le asa wala whaingo fia mwhai ono fsota i entuai. Aluantu sa o le Punialava'a, be anga isa o le Kidney Foundation o Samoa? O le i le tātou flyer, o lo i lunga ma le website al tātou National Kidney Foundation. En whaiana e contact iai, ai sau donations vi whai. We do have our trust at the moment in nei Samoa. O lela atu umai ia tupe ia mawhawai ia. Ona tuina atu lea ile later next week. Ile tātou malo. Ia awale whatauina o masini. Ia, mone atulanga ngā whaapitele nanai lau fionga, ia langa tui leo le sunga le whaafionga inga marwhalitua ma le tātou au whaili fo ia le Punialava'a ile a e o se tofa, ina ia whaia se kone seti fo ilele e avantu fuai ia le taimi o le Punialava'a wale whaatidonga o le tātou wha moe le i le awhia fine. Ia, wai le o toi pōmala e o tātou le vaitamine ina nai i o money talks wha mai ilo anko palang. Ia pita iane, ia o le taimi tāua, ia ma o se wha moe pito sili lea o na tāua. Ia o whai e fo i le sao le Punialava'a mo le Kidney Foundation o le tātou tunu i nai Samoa. Ia tau ina ia mātou wha pe antu, nai e leo ia i mātou se manuia. Ia uli ma sao le wha moe le whiawhia na nei. Ia, maua pere ma losi i lau fionga, ia befo i le sunga le whaafengainga ma le whalitua ma le tātou au whaili. Ia, tātou toi whilo a i se taimi o mua, ai la fo atu i nahen taulunga me i le tātou whilo inga nei e viafi. Whaftai se manu, ia e moana moli atu whaftai tele i le tātou atunu ono le tali mai ni wha moe, e moli atu fo i alo whaanga i tātou Samoa uma o loo whaafonga mai so sta whao neke lope lungo tātou teknolosi. Alu lofa tele atu Punialava'a. Le amatu tamo whai to the best that we can ina ia maeman manuel tātou wha moe. Moli atu fwoi whaftai lau whetalinga seo manu ai le ngatai leo tātou leitio. Tasi lima i vatolu mo mai au kilani i New Zealand. A lofa tele atu, manuia tele nea fiafi.